sena ya leta zunze ubumwe za amerika iritegura kuburanisha perezida donald trump ku kirego cy'umutwe w'abadepite icyo bita impeachment. Abadepite bamurega gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko. We avuga ko ari umwere nta cyaha yakoze. Urubanza ruzayoborwa n'umukuru w'urukiko rw'ikirenga John Roberts. Aka kazi k'uyu mugabo gateye gate? Nibyo turebera hamwe muri make. Kuyobora urubanza rwa impeachment bikubiye mu itegeko nshinga ry'igihugu. Ingingo ya mbere igika cya gatatu agace ka gatandatu ivuga ko iyo ari umukuru w'igihugu cyangwa visi perezida wa repubulika uregwa, sena ica urubanza iyobowe na perezida w'urukiko rw'ikirenga, ariko nta kindi tegeko nshinga rirenzaho. Gusa nk'uko ikinyamakuru Scotus Blog gishabikiye ku rukiko rw'ikirenga rwa Amerika cyandikwa kuri interineti kibisobanura, icya mbere dukwiye kwibaza ni kuki abanditse itegeko nshinga bahaye iyi nshingano perezida w'urukiko rw'ikirenga. Ubusanzwe nanone nk'uko bikubiye mu itegeko nshinga, visi perezida wa repubulika niwe perezida wa sena. Izindi manza za impeachment niwe uziyobora. Nanone aha twibukiranye gato ko impeachment itaba kuri perezida wa repubulika cyangwa visi perezida gusa. Itegeko nshinga ingingo yaryo ya kabiri igika cya kane risobanura ko perezida, visi perezida, abakozi bakuru b'igihugu b'abasivili bashobora gukurwa ku mirimo yabo biturutse ku kirego no ku guhamwa n'ibyaha by'ubugambanyi, ruswa cyangwa ibindi byaha biremereye n'imyitwarire mibi. Bityo kuva itegeko nshinga rimaze kwemezwa mu 1789, umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika washyize ibirego ku bacamanza 20. Sena yarababuranishije bose maze 15 muri bo bahamwa n'ibyaha. Imanza rero zabaga ziyobowe na visi perezida wa repubulika, ariwe perezida nyine wa sena. Ariko abanditse itegeko nshinga basanze visi perezida wa repubulika atayobora urubanza rw'umukuru w'igihugu cyangwa se urubanza rwe bwite. Birumvikana ko bakumiriye kubogama bishoboka. Ijwi ry'Amerika. Nubwo umukuru w'urukiko rw'ikirenga ayobora urubanza rwa perezida wa repubulika cyangwa rwa visi perezida wa repubulika muri sena mu gihe cya impeachment, ntabwo aba ari umucamanza nk'urukiko rusanzwe. Ariko nk'uko biteganijwe mu mabwirizwa ngenderwaho ya sena ubwayo yishyiriyeho, nuko agenda avugururwa, perezida w'urukiko rw'ikirenga ashobora guca iteka ku bibazo bifitanye isano n'ibimenyetso n'abatangabuhamya. N'urugero, aya mabwiriza ariko nanone yerekana ko urubanza mu by'ukuri rukurikiza ugushaka kwa sena. Urugero, aya mabwiriza asobanura ko iyo byibura umusenateri umwe atishimiye icyemezo cya perezida w'urukiko rw'ikirenga, gihita gishyirwa mu itora, gishobora guteshwa agaciro ku bwiganze bwa 1/2 hiyongereyeho ijwi rimwe rukumbi. Mu rubanza rwa impeachment abasenateri ntibemerewe kuvuga. Ushatse kugira icyo avuga agishyira mu nyandiko, noneho abakozi bafasha uru rukiko sena bakakira nyine iyo nyandiko bakayishyikiriza perezida w'uru rukiko, akaba ari we uyisomera uruhame. Iyo iburanisha rirangiye, perezida w'urukiko rw'ikirenga ahamagara buri musenateri wese mu izina rye, uyu akavuga niba ahamya ibyaha uregwa cyangwa niba atabimuhamya. Bose bamara guhetura, perezida w'urukiko rw'ikirenga rero agatangaza amajwi avuye muri iryo tora. Iyo 2/3 by'abagize sena bahamije umukuru w'igihugu cyangwa se visi perezida byibura icyaha kimwe rukumbi, ahita ava ku butegetsi. Iyo ari perezida rero asimburwa na visi perezida, naho iyo ari visi perezida uvuye ku butegetsi, icyo gihe perezida ashaka undi mu visi perezida akabanza kwemezwa na sena mbere yo gutangira imirimo ye. John Roberts agiye kuba perezida w'urukiko rw'ikirenga rwa Amerika wa gatatu uburanishije ikirego cya impeachment y'umukuru w'igihugu. Uwa mbere ni Salmon Chase mu 1868 mu rubanza rwa perezida Andrew Johnson. Uwa kabiri ni William Rehnquist
mu 1999 mu rubanza rwa perezida Bill Clinton.